Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF uyu wa gatandatu yayoboye inama y'abofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda yabereye mu ishuri rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera. Ni inama yabaye mu gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, ndetse yabaye hubahirijwe amabwiriza y'igihugu yo kwirinda iki cyorezo, aho abantu basabwa guhabwa intera hagati yabo. Amafoto yatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro agaragaza Perezida wa Repubulika agera ahabereye inama yambaye agapfukamunwa nk'uko amabwiriza bivuga, ndetse abasirikare bakuru bari bicaye bahanye intera hagati yabo. Nubwo ingingo zaganiriyeho mu inama zitaratangazwa, ariko birumvikana ntihaburamo kuganira ku mutekano w'igihugu muri rusange ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Aya tugiye kukwereka ni amafoto yafashwe ahabereye inama. Ruboneza ngabo Afi Brown ku bwa Brown Magazine, Gako mu karere ka Bugesera.